Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pada sayan ki tak langkong ndak paraspon. Baik, satu tembang perdana. Oh ya, tak lupa buat kedua mempelainya saya ucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga dijadikan pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaih. Kira-kira minta lagu seromantis dapat saya tokar. Cik antusias sama. Saya tokar seromantis segimana? Oh, seromantis. Seminta seromantis siksa kubur gi. Wah, pas ntar ke ida lain lah. Saya tokar gi. Ya, saya tokar kalau langsung. Udah semangat. Aja. Boleh dikasih tepuk tangannya yuk. Mana tepuk tangannya? Masya Allah, daleman. 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 Daleman itu apa ya? Anaro, saya pada kuda naro. Bukan daleman itu. Rok dalem jano. Oh, itu mantannya sudah. Gimana ini? Lanjut satu lagu ya bang. Oh masih gimana? Masih foto di Wade ya, Yasip. Bagian siapa kada? Kok kada ya? Kok kada? Mandiman reng laki harus neng yade. Reng laki kada. Mak corang adukung kakek ya bang. Tin pendukung kakek. Sasasangan kui ui. Demak arah, cek laki enternya sang. Oh iya. Oh. Sepini mun bakombe, tapi aslinya lakar selake sih bang. Mun marengang kui beding. Kayak laki ngakui beding. Pasal sama le bersih. Sasara malam-malam. Banyak ring bini ratin. Ring dalam mana ngangkok bang. Geng sayang matom pes-pese. Bener tak bener gila geng. Ari yang ngajak atau karong guru ya. Alasannya mama tinggal sedimer yang kok tak pernah tahu aslinya ya. Mole. Oh mole. Iya. Apa lagi lupa ya? Jadi angwan sejuba tangki kak. Apa angwan sejuba? Pakai sabai talon ada ngalak. Erekan kau pernah ke temano. Iya. Balik sebab. Aduh kok ngaku lagi. Tepuk tangannya buat bini. Kok makai lesot air kerasa mendaira. Aram banyak nih bini. Banyak polempuh janoh. Ejek meleyan kok penting. Gendeng reja penting lemah tano. Juga penting buntoan lancar. Ya tahu bi tempe ada bunton. Dicari kotak mak beda bunton. Ya bingko apa kuasa aja ya. Rio foto. Jalan kayan ring gendeng. Nyamate bang sejeleng. Kebanyakan mata karanjang. Cek melihat kok penting. Cukup penting buntoan lancar. Jalan kayan ring gendeng. Yang ganteng Mata keranjang. Asik tak asik? Balik kak. Balik sa. Sasasangan kui ui. Ya melang aku ya solar. Juk toju atas beton. Tinggal bunuh diri. Lakareng dinak ni bining banyak muah glowing. Ngangkok kau. Jeling le erah jeleng poton. Bener tak bener? Oh, kalau si rabat titing sokon arah kesun. Ya mon mari naman padi mari manjaro. Oh, karo ibina ibri skincare. Lah era. Ibri pleskir. Masuk angin. Ada full kadot. Kadang di tanah tak ada padu. Harap Mua pote ke pancet jeling tanah ngecalmut. ajri saya usum setia bang. Oh, anu penuh warna. Oh, warna-warni ya. Nggak petah. Sampai
tonjok kakek Pagun. Buto. Pagun sayang, tangki. Buto tak buto bang. Hari kedua recik aduh kumar ya. Menodi salon. Ada apa? Cek sabar mengelabang. Iya sabar jeding hendaku. Mas ketang leher podo. Ada apa? Habib Husin Pagun senabang. Belambok senabang kulit nikah. Dulu eka gering tadi teremah. Itu dulu. Setia? Kalau sekarang no. Mak bisa no. Ne. Mak bisa ne. Kamu sudah Gembrot Cang. gembrot. Mbak, orang gembok itu tandanya bahagia, Mbak. Bahagia. Ini Ya, bukan gembrot, Mbak. Panter. Apa panter? Pande bunter. Kakek mak ngucak kok pande, raja gun karo sekelan kok kace kesono. Sekilan apa saat dia? Cek. Ye, kok jending aja. Engkau ada jeling dah ya. Anu padha ngelong kakek bang. Ya iya mending kaki pahang kok dia. Tadi ngak sompu. Mai balis. Apa nak kakek? Engko ya. Mon mare nomor seto. Tak kira nomor telur. Ya iya, masa loncat dah. Monter kemantan omro om. Masa abus telembus serabang. Monte dumbi lagi nah bau celo. Bener tak bener kak? Mon geroga gambus ntar kemantan yang semprot kapiu. Monte dumbi selaki bu acan. Ya mau kakek minta cengi acan doa. Kadang-kadang dari sabel tak omes pahte edu ngangah. Payah aja bang Salah ngangah keluar etrajos. Loh, aji sama elangan corona bang. Corona ke badan nyaman ke mata rabeng jail. Saya nggak labung, perhatian amat deh. Ayo balis. Kan nyaman diperhatikan orang cantik. Iyalah. Enggak manu. Manuhara. Bukan. Manu apa? Manu. Dari macam kakek. Jelo. Kakek terus tahu arah apa sepini mak dulu celok. Yang tak mandi. Tembang ngakui calon. Ada apa? Anguan ngakui areng. Mada ya. Jasalah aki muncelong. Ada apa? Terus lagi. Kebala. Bagi todu. Tak ada kata-kata todu sering lagi. Sorak bi. Torot. Tandena selake cerai. Cek bi engkau lah tak bagi terus lagi. Jadi mon sebini becengkeng selaki cerai. Cerik kredit eman. Bohong kak, padahal mon minta langsung diberi. Parengi kenging 10.000 pak. Tak wajar. PC. Ketema. Tunggu janunjin. Janonjen. Kok benih nak kena paut. Balik kak. Mon HP ada sinyal. Tak usah angkui boleh. Ngeteng sedih tower bang. Mon adik bini bengal. Nyaman tak takoan. Angoan abini boleh. Harapan. Iya denak. Mon adik bini bengal. Angoan abini kakek. Mau be. Cek kakek. Mau be. Cek kakek ngamuk. Mau be. Nyaman yang. Mereka kempes ngandung ki buru tingkepan. Ngandung bu. Entan ki andek ki buru andek. Telok. Biar gula pada ni ke mereka gula. Ayo. Abi dia boleh. Ya monole yang Mau tak bagi. ngecok Berarti kayak bini ya. Iya karena mon ngecok itu lebih lemak. Kakek mana bini kayak apa? Ipi. Oh kun keronter ke kipi aja. Ipi. Mayun terkenal banget KPA gini aja. Itu tekipi. Lain. Itu sake.
Mon mengkipi. Mon ikipi lemah Betul adrem. Bang lapang. Kakek terai bahagia. Terai bahagia. Iya. Keng beda saya tak pentabing kok Tak ndak. rapai bagi kapi korotunya, korong abini boleh. Deal. Deal. Tak kas tega kita. Ya mak kasta aja make kakek kok selingkuh kita tahu. Ah? Berarti kakek selingkuh. Bila? Cat kakek kipur aja. Mana buktinya? Kamu gendeng. Loh. Kakek kipur sing ngucak bang. Memang aku ke Surabaya ngocak penyanyi lakian ternyata aku ageliur. Oh berarti andi selingkuhan. Iya tapi kamu tidak ada bukti kamu gendeng. Kakek kipur sing ngucak. Sen. Aku pengen kawin yang 3, yang nomor 3 yang rada besar. Karena apa mon raja? Karena yang rada besar langsung bang dah iya. Tak usah kasar. Iya. Engkau ki korang raja ya? Iya. Apa? Engkau ki korang raja cek can mbak legem. Kakiku raja. Apa bang? Bungkol. Pakai le bungkol cek Raden lagi. Karena mau ingat engkau sesabar sepraten seratin. Siapa sabar? Aku. Kakek sabar. Iya. Billahi ngomong ya Allah. Kakek mau cek tak treman menunggu bagus. Jawaban gila aku. Pada kapi. Ayo. Melea juga leh. Iya. Lah ae gem gojek raja nego. Sak aku lho. Jeling kakek. Jarang tak pici. Ayo. Kok saya kete yang kok saya kete ya. Melea juga lele. Kayak pelili terus. Pas bungkus eke boleh. Ya terus. Tarep abini boleh. Keng kakeh eson nada boleh. Ayo le. Ayo le. Jarene opo iku? Bojone opo? Lapo iya? Iku lo arek iki lo. Bencek no arek iki. Mosok aku disunat puli ngene. Deloken ngene, deloken. Deloken opo ne tak deloken. Deloken. Iki lo bencekno. Kon mudun nang arep. Mudun ndak mesrotoron kok. Abon tak tahu jobo. Aku pilak aku, tak Jawa iku. Oh pilak yo. Iya. Oh aku juga pilak. Pilek kena. Oh mak beda Jawa pilak iku. Aku iki medunten. Apa? Medunten aku. Beda Pak. Pilek. Oh. Keles. Iya, ayo pilek. Ayo tak sunat puli kawan. Enggak, aku takut pilek aku. Oh. Fadal masih Pak Zen. Karep abini boleh, keng kaesan nada boleh. Sasa sangang kui juto atas beton. Banyak muah glowing celing lerah celeng poton. Selamat datang buat Abah. Menodi salam cek sabar bengelaba. Mas ganteng lahir foto dudi kapak kemesenaba. Tarik. Haram nyaman. Enggak nerok kapan abalannya. Iya enggak ama ini ro songai ro. Ini saya bagi apa malah lanjut ya. Haram lanyo. Oh, Masya Allah, motor pelakon abang. Mun nyari lagi cek celing gantengan. Sepenting alake pelak papa Oh mun nyari bini
petang selamat rezeki ngandung pada biko ngandung sama ria lagi cek jeling lakonan penting alake melok kemantuan ria bini cek jeling ratinan penting habis kacang bapak joget mi pokok petang selamat rezeki dari Allah pokok petang selamat rezeki dari Allah lanjut nanti kian nyambung